Tunejejwe n'Imana yongeye kuduha umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. We are glad, friends, that we have got another opportunity to share with you the word of God on this YouTube channel. Nk'uko bisanzwe rero muri kumwe n'umuvugabutumwa Muhongerwa Goreti. You are with Evangelist Goreti Muhongerwa and Pastor Nsengimana Sylvester. Twahawe umugisha wo kugira ngo twongere dusangire namwe ijambo ry'Imana uyu munsi. We have got another opportunity to share with you the word of God. Bifite umutwe uvuga ngo gusaba imbabazi no kubabarira. That has a theme which says asking forgiveness and forgiving. Impamvu gusaba imbabazi no kubabarira nuko bijyana bidatana. Repenting and forgiving is part and parcel in one's life. Burya igihe udashobora gusaba imbabazi nta nubwo wabasha no kuzitanga. If you cannot repent, you cannot also forgive others. Kuko umuntu atanga icyo afite. You give what you have. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 18. We are going to find it in the Bible in Matthew chapter 18 kugeza kuri 35. from verse 23 to 35. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itaranto inzu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, "Mwami, yihanganira, nzakwishyura byose." Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata, aramuniga, aramubwira ati, "Nyishyura umwenda wanjye." Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, "Nyihanganira, nzakwishyura." Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, "Wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe niwe ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye." Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamara kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Turabona uyu mugaragu wari ufitiye umwenda sebuja munini cyane. We see this servant who owed a great debt from his master. Ndetse sebuja yari yamaze gufata icyemezo cyo kumugurana n'ibye byose. And even the master had made a decision to sell all he had so that he can get back his money. Ariko uyu mugaragu aciye bugufi asabye imbabazi, sebuja aramubabarira amuharira n'umwenda we wose. But when this servant became humble and went to his master and asked for forgiveness to cancel his debt, this master also forgave that servant and cancelled the debt. Ariko mu by'ukuri nubwo bigaragara ko yapfukamye imbere ya shebuja akamusaba imbabazi, ntabwo yihanye abikuye ku mutima. But it is apparent that though he went and asked forgiveness from the master, it was not from the heart. Kuko yabigaragaje igihe yangaga kubabarira mugenzi we. Because it was evident thereafter when he refused to forgive his fellow servant. Ijambo ry'Imana twasomye ryatweretse ukuntu yahuye na mugenzi umubereyemo umwenda akamufata akamuniga, ntabwo yahaye agaciro imbabazi yahawe. You see, we see it in the other verse where he grabbed his fellow servant, asking him, demanding that he should pay his debt. Nudaha agaciro imbabazi wagiriwe, nawe ntabwo uzashobora gutanga If you imbabazi. don't value how you were forgiven,
it will be difficult for you also to forgive others. uyu mugaragu yarakwiye kubabarira mugenzi we nk'uko sebuja yamubabariye. This wicked servant would have forgiven his fellow servant because in the same way as his master forgave him. iyo aba umuntu ushyira mu gaciro aba yararebye uwo mwenda wose sebuja yamubabariye nawe agaharira mugenzi w'umwenda we. He would have valued that kind of forgiveness from the master so that he could also forgive his fellow servant. ariko ntabwo ariko byagenze. But that was not the case. kubera kutagira imbabazi muri we rero byamugizeho ingaruka bituma anyagwa na za mbabazi yari yahawe. No, because he didn't have mercy on his fellow servant, he also was not given mercy afterwards. bene data mudukurikiye mujye mugira umutima ubabarira kandi mubibabarire mubikuye ku mutima. Dear friends who are following us, we urge you to be having that heart of mercy. Be merciful to your friends. Be merciful to those who ask you forgiveness. Because if you are merciful, you will get also mercy from others. kandi mugire umutima usaba imbabazi mubikuye ku mutima. And also have a heart of repenting. Repent when you sin against your friend. ubwo nibwo muzashobora kubabarira. That's when you will be forgiven. If you kandi repent. mwibuke ko icyo umuntu abiba ari cyo And you asaba. have to remember that what you sow is what you reap. muri Matayo nanone 6:14 na 15 Also in Matthew chapter 6:14 to 15, hatubwira neza ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira. it tells us that if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. ngo ariko nimutababarira abantu na so ntazabababarira. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive you also. mwene data udukurikiye urasabwa kugira umutima usaba imbabazi uca bugufi kandi nawe ukagira umutima Dear wawe. friend who is following us, we urge you to have a heart of repenting and also having a heart to forgive others. uyu munsi turabona imiryango irimo gusenyuka kubera uko kutababarira no kudaca bugufi ngo abantu basabane imbabazi. Today we are seeing families breaking down because of not having the virtue of repenting to each other and also not forgiving each other. umugabo arakosereza umugore we ntashobore guca bugufi ngo amusabe imbabazi. A man sins against his wife and refuses to repent, and also a woman refuses to ask forgiveness from the husband, and also they fail to forgive each other. umugore nawe ntashobora gusaba imbabazi umugabo we. And vice versa, the woman doesn't want to ask forgiveness from the husband. ariko nyamara ijambo ry'Imana ridutegeka kugira umutima uca bugufi. But the word of God tells us to have that spirit of humility. igihe wakoshereje mugenzi wawe usabwa guca bugufi ukamusaba imbabazi ubikuye ku You mutima. be humble, repent, ask for forgiveness from the heart. nawe agashobora kukubabarira. And because of that, he's able or she's able to forgive you. uyu munsi umurimo w'Imana urimo gupfa kubera abakozi b'Imana cyangwa abakristo badashobora kubabarira bagenzi babo. Today in the church, we find that the work of God, the ministry of God is not going in the way it should be because of the believers are not forgiving each other, they are not repenting of what they have sinned against each other. uyu munsi abakozi b'Imana barahangana kubera ko yananiwe kwihanganira mugenzi we cyangwa kumubabarira ikosa rye ngo bongere bakomeze urugendo. Today we see conflicts between the servants of God, and that is because they have failed to ask for forgiveness and they have failed to repent each other's sins. nyamara habayeho gucirana bugufi bakababarirana bagasabana imbabazi bakababarirana ibintu byagenda neza. But if they were kind of humility between each other and they repent their sins to each other, things would be okay. umuntu akananirwa guca bugufi ngo asabe imbabazi. And people fail to have that spirit of humility to ask forgiveness, to repent. cyangwa n'utanze imbabazi akazitanga ryarya mugenzi And we. even that one who has forgiven, he gives partial forgiveness. agatanga imbabazi zo ku rurimi gusa zo mu kanwa ariko mu mutima atamuhaye And he imbabazi. gives that forgiveness, lip forgiveness, the forgiveness from the lips, but not from the heart. ariko turasabwa kugira umutima w'imbabazi. But we are commanded to have that
forgiveness from the heart. turasabwa kubabarira kuko n'Imana We yatubabarira have to ibyaha byacu. forgive because God also has forgiven us. Njyewe nawe turasabwa kugira umutima w'imbabazi. You and I, we should have the spirit of forgiving. Dusoza ubutumwa bwacu reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka 17 turasoma umurongo wa 3 n'uwa 4. As we conclude, we are going to read the word of God that is in Luke chapter 17 from 3 to 4. Aravuga ngo mwirinde mwene so nakora nabi umucyahe niyihana umubabarire kandi nakugirira nabi ku munsi umwe akaguhindukirira karindwi ati ndihannye uzamubabarire. Here it says, Luke 17 from verse 3 to 4, it says, "So watch yourself. If your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. If he sins against you 7 times in a day, and 7 times comes back to you and says, I repent, forgive him." Ijambo ry'Imana riratwihanangiriza kugirirana imbabazi. The word of God tells us to forgive each other. Kuko niba Imana yaratubabariye ibyaha byacu ni gute wowe wananirwa kubabarira mugenzi wawe? If God has forgiven us our sins, how can't you also forgive your friends? Ndabasabira kugira ngo mugire umutima w'imbabazi kandi mugire n'umutima uca bugufi wihanira I Imana. pray that you have a heart of repenting and also the heart of forgiving. Reka dusenge Imana. Let's pray. Uwiteka Mana yacu, Heavenly Father, turagushimye kubw'iri jambo utunyujijemo. we thank you for this word you have given us. Dusengera abantu bose badukurikirana kuri iyi channel ya YouTube I pray for all these people who are following us on this YouTube channel. kugira ngo bateremo imitima ica bugufi, You give them the humble heart. ubarememo imitima y'imbabazi. You give them the forgiving hearts. Niyo mpamvu dusengera umuntu wese udukurikiranye kuri iyi channel ya YouTube kugira ngo umuhe kugira umutima ubabarira. We pray that all these people who are following us on this YouTube channel, to give them the spirit of repenting, also to forgive. Kandi twese ibyo duha guha agaciro imbabazi watugiriye ubwo watubabariraga ibyaha And byacu. also help us to give value that kind of forgiveness you gave us, so that also we can forgive others. Natwe dushobore kubabarira bagenzi bacu. So that we can forgive our friends. Urakoze Mana yacu, Thank senze you. nizeye nyuze mu izina rya In the Yesu. name of Jesus. Amen. Amen. Shalom.